Wagani. Wow. Wale wako stage. Gabe bakabu gire joka Kwigangara jetagwo board chair Gathaya Dennis. Jetagwo Sejen Goni watho itatu na ZJ Paswari. Muthenya wa Friday tariki 27 mweri wa Mei mwaka wa 2022. Mijira tuna ya digital sim mwingine bali ni Mdhoni. Ali maarufu Madhe. Ndo Kwigangara nginya cihande thaa 15 maria matatu ma kuigua musuri hatiri ndongi ndutinage ukamoko mathari twe besho muthi. Yes, Friday tuko na pesa msuri. Absolutely. Raure nyina kanuthure wakanuthu. Yes, waku dakenetio muno ni murume ni wa ithanga. Ithanga rĩrĩa rĩa Murang'a. Yes, dakenetio muno ni murume nĩkĩ marorania nake agacoka gatuĩka nginya her hands are tied. Ũndũ ũcio ndangĩhota kũnenehia makĩria ma ũrĩa ũhana ndũngiuma nja wa mĩhĩrĩgo ya mũciĩ. Yes, it's a blackmail circuit. Nĩkĩ ndaka nduwa we ko boy ai sema na mbesa uri sema na mbesa nyumba. Yes, na yako niyo ikiumo kia mbesa iriku mbesa ici ngirichi inya agathia agaciguthira na akagura tu artifact iganona. Umbe mbesa ici iri nyina waka nuthure ni marage kundi merega guthondeka kianya kinyua nigetha makirie na gaciko hindi no yake yako beini ya siasa. Ni maraini rateti woka gwetha kura iri akibenya kinyure maina ni agamaria mogani mitoni agamaria aura kwa aura atene siao isi ne sia kamau Natanya niwe kani nawe ite jia madina do adiamana. Wakanuthu ni wagĩtongoria gĩkundi kĩu gĩake yakuga hutia juici itima yakane wega. Ria mutatira ake bakonjoreire ithe wa kanuthu nake aramenya mbeca icio ri ni proceeds cia kugana mundu. Yes, aroya ngiri inya arathia aragura randa atiranda. Yes, ayakaga andu onete endagio randa ici cia second hand na ni aturamerire muno o ndari randa gwake ti bundi oguo ri ungigua kugura ka artifact we ni ruri guikara ko itari randa aragera ciene ngaririo uru. Yes, aragura randa na leki Direki. Weto ndira wina muno agucokaniriria mahuti goku. Yes. Mutumia amenyo horo ucio ri. She did not take it lightly. Ithe wa kanuthu ndinde ngeinira teti guku. Na kuhunyura thi. Kuhunyura thi ngihuragwo ni rukungu tweteire mwecimi wa riũa-inĩ. Ucoke unyite mbeca icio cionetwo na ruo na kigiriko uthio cigure takataka ya indo tahuthagira. Amwe nyiteire 6. Waramiro guthoma udi waka we munini uragura randa we mukuru. Ni urage kihara kiu gya kuranda kana niki? Ukanjaririo guo we ni waigua akwira atiriri mbeca icio ri uraheirwo ni undu wa kugana arume ni agakuonyinira niki njikarite na miaka 3 utari wakoro wira ni uri wandungira rwimbo kanjira mundie Swiss twambe gucia thitima tiga ko tungirwo rwimbo uratungirwo rwimbo ni kwagira toto tungire rworefi to ni weko na ikombe kiu gya uthio kina nyimbo itiraereka warefa muthuri mugima na ndangiconoka wetagira ni muthuri uri kwetagira mukathia gathukume ina kana no kujuriria munumanie mbeca ciothe tine cia bure
Otie wero aruteire. Andu woke guthomera iguru ciĩgie mbeca cia kugurunjwo muingi-ini. Ciakwenda na gucokera. Marinda mau na nguo icio mwekiraga ri. Na ngwa ngandwire ciagurirwo no. Na ciegamba mathondekie na mikebe yakwa guku ndahoete ndakiuga ciakwa ndukuri uguo muthuri uyu nguwe miaka 32 na pesa ciakwa ni ugucokia guthiira ku igamba thondekire haha yakwa ndaturia icindu mbeca icio ni ugucokia wewe turagio maru no muturia nduha ni wenderaga uramba ugeciria makanuthu ni ndioi mbeca ici muranezwo mundu ngiri uramahiuria uramarengera mita-ini mundu matatu na njua na wathie na mbere kurihura munu uguo horo ucio ni ngutihura ni ngwanirira guku ni ngwanirira no riri agira ri angi nguru na murutete nao ucoke ugirie mbia ne mbia cianaku wakanuthu karora cigayaga nä leader wa group nä akienyårire wahame arä angä wana ateti acio ra campaign andå acio ababicandi nä arengire agency fee ngira igoti nä akire VAT kå rä thirikari nawe kwä ra atä rä rä mbeca icio ciracigarire merä na nä mo mayake na okirie kau kanua ndia nä må bomu wä ikaragä ra hau nja arahå ra randa ä no kuona andå aya nä aranyoroka iako-inä rwo nginya agakå nä ngå gå tigä ra igå rå waigua nä wahorera waigua nä å raigire andå rä nä wahorera ä no ratua ndio ndokä yå rie kanua rä ngä rä u mwahami å yå må tunyani ona ndå ngä tongoria gå kå ngä tå rie tå roe na hamwe nie utagirira ndebe unjie no aikia kura akiuga oerekio gacokanĩrĩrie thumu kake mchezo onge muigua guku kei-inĩ nĩ oho na mũrori ale gũtunya atumia arĩa angĩ matinde makĩnina ndira kũu ona warehe ingĩ noguo gũciĩka hayo rapugwa njara moto sisi kanuthu akĩrĩ na ũhoro akorwo gwĩciria ũngĩthikĩrĩrio thiĩ ũtware gwa cibu naniĩ njũke na aira akwa na ngukumi ũyumbũke kanuthu yes na siogopi kamwe kama wewe ndo wangu aliyanosesha sura yako watu sio kama tuko ma TPF jaji Ian yes Pasweni wewe unatupeleka pale bwana unaigua muziki wa kilo transition ite mega Naro ngero bihoro batuikanirie icagi ciothe ruriku rwetagwo yori oh bracket yori go mundu tatuite yori go basi wati icagi tai na mundu wetagwo yori yama yori we do everything is yori forget today
I'm with you my yori. I love you. Agogo ni kwa kameme kwa kamwe kitu Kwigangara jitagwo body check Gathaya Dennis. That was a Jane Johnny Watho ita. Johnny gucagora na guthikireria kameme. Taimwe niki. Ucio ni malo. Nimechoka kupiga honi na move out the way. Nimechoka kupoteza time. Nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby. Natamani niwe nyumbani. Unatupeleka wapi? Kiziu. Bende ukogiria tore mbiro. Ukogiria be. Ruta ne rwadika ni aria ndatunyirwo kaire turi mundu wa eskudo ruta. Ruta. Toa hiyo. Nyana vai. CJ Paswedi. Agapashua. Kameme kwa kamwe ige muthenya wa Friday. Is that sizzling one by Steve Rogers? Una Steve Rogers. I tell you. Kenda na dakika 38 kwa kameme kwa kamwe ige Kwigangara jitagwo body check Gathaya Dennis. That was a Jane Goni with the oider. Gatho ni gututhikiriria na gutwandikira SMS kuhetukira 20014. Mama FM official thini wa Facebook. Ema sana. Na gitoera guku. Muthe na floro. Muthe akirite floro. Na jini cia muma. Mena Kemani. Jeje. Oge kila mvuto tozi yana cia kono cirigwo kana yake ndukiragia. Ciana no ona no ikawe kumaka muno ni wathuri arika ria kuri ni mekuona wina kaundu no muthuri guys Yodo ni hinda liao ri wacha bangare yes ririkana turi ona mbeca cia kuitha riri wina hota ni tukunegererio mundu 300 tutanaumira thaa 10 na kwina bonus wona cia handa thaa 9 na 40 oh yes netigitie ndagika mwe kwina bonus cia 15,000 ni undu wa gwikira ciringi cia kunaita na repe bili ya 49,78 any account ni K yani wekira ciringi na 89 hau hena mbeca na ni Friday yes bonus ya 15,000 hiyo ni vile sana wazimbiti ona no ugie form immediately right away right on time weku ndukigerere gerera ndi haha kama uwa ateki igora kwina DJ nigerera ki DJ ni wahuthika kuheana andu direction cia kirabu DJ ini DJ ini aikaire haitake muona DJ J mena password marahurira rwimbo toka toroka na cioroi we umere tarae kuona weka nyoy na mafini na muno ne iwa sonokete muno waigira kirabu andu ni arefi na wewe soba na ni radro attention ujuri mundu oke mathaa mathiangite na aria wakora makoni maukia njitio kabere mena head start Ege muno shiru wakubwa sit Tonga of Munjuga Ario kutoka wa Munjuga oh yes Sona muthuriti Kinogu Daniel Kinogu ria ndakuria arugama MCA gikodi ndakirio ground yes nyara matha kura wega ta wega akiri undu mwega ucio na mheshimiwa kuria wa thogori ganjo 1 nake to mihango-ini ya kuhita kura no arauria ground nake wega biu ni ariria andu oh yes metikira kumuigua ri mamuhakura oh yes Martin wa John oh yes na ndona wa Juda wa 20k za kugari KDE 238H mwalimu kimiti wa mureu yes arauga no kameme kayo kamuige ni masana memidi memidi yes absolutely yani ati nwaja na video mothe mena kesha na muno thino wa Kameme TV jioni ya leo kuanzia saa 4 yani masana
sana komena kolino mehoma hunjagira muna Reverend Dan Mariam, Bishop Mika, Bishop Ben. That is something you would want to watch. Chonjore. Absolutely. Dha kenda ina ndagika 42. Hake ndugitago riri motivational speakers. Yes. Na anaye komera aria akomereria tu katigo metagwo mote na gwikira andu hinya. Yes. No sana murago muthenya wa Sunday ni tugakorwo na mwaria ni wa kuma kuria nyanyukie. Yes. Ni tukoria mugatutigera na keanyu toni motivation na aria magikaraga micie mero hindi yo moke. Yes. And this motivation munori utie mundu tangi ku motivate ona kana kanini. Yes. You can draw motivation from practically any quarter. Yes. And nori wadu na oni undu wa mundu witu ri niturora mutu motivate ni hana tari motivated. Nake I don't know how to be to worry. We are very judgmental. No, we are. No, you are going to me to motivational speaker. The makiwati ajirie biashara yake yangu kuna ithagure mwe. I started my chicken business with only one feather. Yes. Lula zaro hukori. Huko. Naibeirwo muno toni augie ni kwajia karia yake ya motivation kuria gwetagwo icuga. Ana igwa icuga ria kuria Njiri. Yes. Na ni akoretwo na tumutandio ko muturire-ini hau kabere ni ari indo zikirio ni memenyi na miago ya guku thi urakiona atiriri no anjie motivational speaking athie macukuru makanitha akiaragiria andu eta kiererezo na mingetho akiheaga andu umereria wa maica. Yes. Na rei to theri wa icuga ni undu mwega kuhe andu mwihoko na kumumiriria kuma inspire. Riu huko mucemanio wake wa mbere ri na ni arabangite na akaneana manirira o makanitha-ini andu moke ni arenda kumahe motivational speech eta mutaaramu ri ni ramu disappointire uru muno niki tondu marari hau na muka na kasi ni yake okorwo murevi mareterera andu na makombete nginya hema cia muhirigai gutiurokire maraibira igongona gutiurokire kasi ni ino yake ndevira mwe to motivate ili sigana kiridi chala mineje suna muza hewa akigia andu meko advice maramwira atiriri mundu ndaiguagwo kwao na saro huko ukita gutuika motivation atu ni makuwe muno ni mwini wari mbia nduika kuma motivate na we mwenyewe ni marona nduri motivate ndio na hanini ndugi motivate andu tangihurira nginya sai kana ikombe kia ndufia motivational speaker ri nyamba akarorwo oka atia riu ndungira andu guku ichuga mwana wani thamira kundu ta Murang'a kana Kiambu kundu mataku kana Nyandarua na wethe mundu wi ngumo uthie iburi-ini riake ungetha karanguri wa muraya ri ni kuota kwigitia hau ungikagia ikinya guku ndi mundu ungi motivate andu othe ni moi aikere wakona sauri muoyo no le wacokire ugithina la saro ukuti mundu ungira undu nya ihene ngumo yakinyiririe gikinyira ciana ni moyo wetagwo mundu uci wa ta muini wa rwimbo utaneitanga niguo kuna kihunjio no ikurituhire
Uga saro huko ndakwendekithia wethe kundu kungi guku ni ukumathanga andu akwariria to tibia wina cio cia gucokaniriria tiretwa wina rio inene Asano ni akitete karotho no eguthie na mbere igu ara motivate andu do to do kiria kinini uri nakio no gituike kinene murevia kaethuka kirego yagulite kaoni speaker gake microphone aka kama andamano renda kumumereria andu aichuga ati gacanda kau ugikahanda mbembe ni icoka gacunduka wina mugunda utugurire mwaya kunyanya no ndiramwira atiriri safari ya kilomita 1000 yajagia na ikinya kinya riaku huko lakini mwire tena watiriri ndari mbeca igerie ngo his career did not quite catapult. Mundu no kwiyumia ivi ugana mutumia uramutarire abe athi kundu kuraiharaihu athi haraiharaihu atige ku de taburu itwa rya guku tiriega muthuri wa nie andu ni makui nimona tigane nieri ungire wa guruka no korogota maratathi eva kenda na 48 uko ikahingira hau no tuhitie akiri sawa wima zaidi mathaa maitu ma kwigangara ni mathira yeni pasua wena mucoko ni wa rucio urathiko rucio Section Entertainment umwe na kiria ole matu yagithire dhahabu lands matu yani yes alafu sana tukasemania kama merege na msibiga dhufaman afu hwaine ni XO launch hari uthero sade hwaine yes okay na weekend idaya alafu mzae arajire jejire to mzae arenda motega gachari arajira yokuragia jogu muno mundu uyu arajire ndo motega gachari simbiti gachari ndiga tuthomere mohoro yeje tago body che agathaya Dennis those jengo ni watho ita hwaine ne guthiriri aria amwe thaite mwisho Moses Kuria ndio ni uko na fundraiser ala safari park nengo thigutafania ni ukondo mana muchumari ni gukuona twachomoka ocho no muchumari be ala muchumari ni muchango muchumari wiho eva iko virana kekemo oh yes